Rero bakunzi ba Samuzozi TV mbanje kubasuhuza nizera ko meze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Tudatinze abaturage barenga miliyari imwe ku isi babayeho mu bukene bukabije. Raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko abantu miliyari imwe n'igice kimwe babayeho mu bukene bukabije hirya no hino ku isi. Muri raporo ya UN yashyizwe hanze muri iki cyumweru yerekana ko 83.2% by'abaturage bakennye cyane ku isi babarizwa muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no muri Aziya y'Amajyepfo. Muri iyi raporo nshya y'umuryango w'abibumbye ivuga ko abantu barenga miliyari imwe babayeho mu bukene bukabije, hafi kimwe cya kabiri cyabo bari mu bihugu bizahajwe n'amakimbirane. Ibihugu biri mu ntambara n'amakimbirane bifite urwego rwo hejuru rw'ubukene ku bipimo byose bigenderwaho, nk'uko bigaragara mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara ku wa Kane. Gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe iterambere UNDP kivuga ko hagaragara itandukaniro rikabije cyane ugereranyije n'ibindi bihugu mu bijyanye n'imirire, kubona amashanyarazi ndetse no kubona amazi, isuku n'isukura. Ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 112 bigizwe n'abaturage miliyari 6.3 bwerekanye ko abantu miliyari imwe n'igice kimwe babayeho mu bukene bukabije, ndetse bisa nkaho nta cyizere ko bazavamo, naho miliyoni 155 muri bo babayeho mu buzima buvanze n'ubwo bukene ndetse n'amakimbirane. Ashimu Sitina wo muri UNDP yagize ati, amakimbirane yarushijeho kwiyongera mu myaka yashize agera ku rwego rwo hejuru mu bikomeje guhitana abantu benshi, akavana abantu babarirwa muri za miliyoni, bikaba ariyo ntandaro ikomeye mu guhungabanya imibereho y'abaturage. Iki cyegeranyo cyerekanye kandi ko abantu bagera kuri miliyoni 584 bari munsi y'imyaka 18 bari mu bukene bukabije, bangana na 27.9% by'abari munsi y'iyo myaka ku isi, ugereranyije na 13.5% by'abantu bari hejuru y'iyo myaka. Impfu z'abana bato mu bihugu biri mu makimbirane ziri ku kigero cy'8 ugereranyije na 1.1 bo mu bihugu bifite amahoro. Iki cyegeranyo kugira ngo harebwe urwego rw'ubukene ku isi cyakozwe ku bufatanye na Oxford Poverty and Development Initiative OPHI. Hakoreshejwe bimwe mu bipimo birimo nko kuba abaturage badafite aho kuba, isuku n'isukura, amashanyarazi, ibicanwa bifasha guteka ibifungurwa, ndetse n'ubwitabira mu mashuri. Icyo cyegeranyo cyakorewe ubushakashatsi bwimbitse kuri Afghanistan, aho abantu miliyoni 5.3 bisanze mu bukene mu 2015 kugera muri 2016 na 2022 kugera 2023. Umwaka ushize hafi 2/3 by'Abanya-Afghanistan bari mu bukene. Yani Chuni Zanga ushinzwe ibarurishamibare muri UNDP yagize ati, ibibazo by'ubukene byibasiye ibihugu byibasiwe biri mu makimbirane, abaturage kurwana no kubona ibikenerwa by'ibanze ni ikibazo gikomeye ndetse n'umutwaro uremereye cyane kuri bo. Ubuhinde nicyo gihugu gifite umubare munini w'abantu bari mu bukene bukabije, aho muri miliyari 1.4 z'abaturage
b'iki gihugu abangana na miliyoni 234 bugarijwe n'ubukene bukabije. Pakistan, Ethiopia, Nigeria na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nibyo bihugu bikurikiraho mu kugira abaturage bari mu bukene bukabije. Ranga kana kunyaza kandi kinyaku cya Samuzosti. Ndi usaba kana subscribe, like, share na comment kugira mukoze kubona amakuru ku gihe.